yung ayan, whatever yan. Si Sharifah gani ko kawatnya kaganto na buko ni ke. Jika puga pa jalo buko ka. Tak puga pa ji pa ke sebab ke kang ka. Makanya ba kakung ke jane te. Hai memang dia kang ke kun. Okta kakung ke jane te. Pada mahal no. Tak puga ke lah. Tolong bang. Boleh. Hai. Dah mai aku pada kapoi. Lagi ke mana dah belakang. Mbak ka patihnya, haba. Tadi apa tu ya? Ayah ya. Mom, Hai guys, kamu oronyo ja pasi mataulim alias Bali dicut. Hai guys, ngon kami guys. Ini namanya Rahmi binti Yahdo. Ini binti Bateng. Yang satu lagi binti Bang Mae. Saya binti Tungku Muhammad Hassan. Guys, lihat guys, ada gerepoh manuk guys di Pasi. Kejadian yang sangat aneh. Guys, kebua dong guys. Di Pasi banyak kebua guys, kecuali